I pozdrav ljudi, dobro došli u moj novi video. Danas imamo jedan radimo challenge, znači gledam smiješni video. Ako se nasmijem, gubim. Anđelika me udara kablom preko leđa. Nadam se da se neće nijednom nasmijat, pošto... Kabel je jak, ali ja sam takav čvrst. Nije mi ništa smiješno, evo, ništa. Uglavnom ljudi, prije videa lajkajte, subscribeajte se i pretplatite se. Najjače. Šalim se, zapratite me na Instagramu, lajkajte video obavezno i pretplatite se na kanal, besplatno je, ali uzet ću vam 2 eura za svaki subscribe. Šalim se ljudi. Uglavnom ljudi, možemo početi sa challengeom i nadam se da ću pobjedu odnijeti ja. Ako ovako cijeli video bude, onda mi sigurno ništa neće biti smiješno. I preživit ću. Samo što, ovo meni inače ne bi bilo smiješno, ali nešto me sad smijeh hvata, pa možda će mi biti sve smiješno. Nisam. Sigurno. Au. 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 Ovo nije Ovo ljudi nije smiješno, ovo je za plakat, ja ne znam. On je sudar. Jump off the wall, Sage. Whoa! Počekaj, šta radiš? Bože dragi. Tuko masaža. Pa to uopće nije udarac. Šta je ovo ljudi? Ako ovako bude, mogu se na svaki video smijat. Ovo ne boli ništa. Ajmo dalje. Po vratu si me budalo. Ovo nije leđa, ovo je vrat. Sutra ću bit sav izbičovan. Au, neću se više smijat, više mi nije ništa smiješno. Pa koji bi... Kak je li? Kako može biti toliko glup? Nema, ovo ne vrijedi. Tvoja mama, šta će reći? Oh shit! Ne. Zašto se smijem, idiot? Zašto se ja smijem? Au, brate. Au, ja ne mogu stajat. Au. Pa ti u bubrege. I ne možeš tak sjedeć, Anđelika, ustaj. Ne mogu ja svaki... Nije zanimljivo uopće. Ti ko... To je to. Treba video imat neko svoje. Ovaj... Nagrada za najidiotskijeg tatu ide njemu. Škorpion. Ne, seri. Ne volim ovo usporeno. Au. A ovo mama gleda tamo. Rebra odoše. Rebra odoše. First slice, who wants the first slice of cake? Me! Daddy! Što ti mene udaraš? Pošto ti je napravio ovako... Čekaj, nisam se smio, čudio sam se. Ovo nije bio smijeh, ljudi, ovo je bilo čuđenje. Stani. Računa se. Hajde. Ti 2 puta. Sad Mazo voli, pa zato. Ovo njoj dobro dođe, ona jedva čeka da se smijem.
Nemoj više. Jebe. Ustavaj. A Bože dragi, kak je glupa ženska maj. Ajde. Fuck! Debra. Pa ne boli to. Ne boli. Ja ne mogu pričat. Ne boli. Jak sam. Neću se više smijat, bježi. Kome bi to trebalo biti smiješno? Meni ne. A šta je on pokušavao? Kao ide neki trik izvest da izgleda kao on i na kraju padne. Nisam se, jesam. Jesi. Ajde. Ustavaj. A jebem ti. Ljudi moji, ovo boli, mogu vam reći. Pa to nije guzica. To nije leđa. To nisu leđa. Au, brate. Au. Ljudi moji, ovo je bilo dobro. Ali... Jak sam. Ko da je mene pogodilo u jaja, majke mi. Ne, seri. Jes vidla? A jes vidla? Au. Ček, ne mogu tamo. 5, 4. Au, ovo je bilo iznenadno. Ja sam mislio da nula daćeš. Au, brate. Au. Ajde. Ja već vidim da će past. Kao ja ponavljam zato. Ali ova noga će ovdje otići. 100% ova desna noga što je sad u zraku, ona će pored stola. Gledaj. Jesper, Šta je? ajde brže moram pišati. Ne mogu. Ja sam rekao. Ja sam. Ili može? Brate. Znaš kako se čulo, bratan? Kako se čulo, gledaj. Au. Šta je ovo? Ovo bolje ja napravim. Pa čekaj! Ja kad budem čekala, onda tebe neće tak boliti. Bože, ljudi. Sve porazbijala. Ej, nisam. Jesi? A, dosta je. Pokušala je ona vod psa, ali na kraju je pas vodio nju. Ustavaj. Bože, Bože, Bože. Boli. Ja ježicu se. Ovdje se vidi da je novi Ronaldo. Ljudi moji, to bilo to. Što se tiče videa... Anđelika. To bilo to ljudi što se tiče videa. Anđelika. Uglavnom ljudi, to bilo to što se tiče videa. Ne zaboravite ostaviti like, subscribe obavezno i zapratite me na Instagramu, dodajte me na Facebooku što hoćete, imam i TikTok, brate, sve sam napravio što imam. Uglavnom, bratans moji, hvala vam na svemu, hvala što ste gledali ovaj video i mi se vidimo sutra u drugom videu. Kao uopće nije zamračilo.